Wei brio bla subajor bo de nong tu bo bolangat ha kiti pa iba. Kiblo bat ye u da ka jing kno bo de nong tu ha ka we ga ying ha MIDC Umyam Riboy District ula yap no Civil Hospital Shillong. Ute u brio bla itu kham hadien bo de bo don jing duna git khatmet namar de u banang kren. Bala tip kum batan marak live news nem mana Garogan Rota Subdivision Udalguri Assam. Ula syabat ha ka met jong ka laitrik unai lor aja fulai najan ketega yeng bala keno bala don gejing prong tu kat bau dangar set le de nalor ka kenro reulo sya bom sya tit ha gi suba nong tre bala nagi karkhana gi ban ha Umyam bat ha bala le ra ye u sya thanat ha police station ha Umyam bat namar ga jingmun sau jorjong u lakit no sya ketega hospital ha ga ju ka met reulo yap no ha preng ga jing sya sumar ha ka sau trek unai lor aja fulai ha ga ju ka hospital kibor ka any bla simti ketika kam kila register case halau kata jingja bat thongru ikun hun toket ban lap ya jing sisha.